Katukad ti Basol. Tinapalabas, nagsalodsod ni Donna kani Boy, no asino tinapatpatagkan kuha na kadakwada kani Joy. Insungbat mo't ni Boy, ang napatagda adwakan kuha na. Gapoy ti dayta, nagdamdamag ti balasang maipapan kani Joy. Iti may sangal daw, sinukon da Donna ken Sonia ni Joy ijay ospital apagpapayan na. Mas daaw ni Joy, tasabali met adalan tinagturungan da. Impaigid ni Donna ti kotsena, ket idibim mabada. Binilin na ni Sonia at tenglen na ni Joy. Nagtungpal met adagos ni Sonia, ket dita, tinungpatungpa ni Donna ni Joy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Ibatan nagsonya! Padasan nga ibatan ni Joy Sonya. Kasi katitong patungpa! Uuwan, Ma'am Tuna! Dangdanglat mo ta na impa! Ibatan nakpo nagsonya! Ow! Anay ka! Ay, puti patong pa! Ay, saltag ako! Ita, Don. Agsarita ta anay mag. Anya ti pagkaskastam? Hoy, mamirmiraot. Liklikam ni Boy. Tanusan, sa buwagak iti asido tarupam. Ha? Awan babain mo? Ako namlano si kati girlfriend ni Boy. Agraraman ka. Day talagayam ti pagkaskastam. Ngam apay at di mo ibaga iti nasayaan. No kastamlatan, amangan no maagaw ko kan Boy. Anya? Sige! Ulit ang pay timang tong pakanyak. Tabalsan kan. Awan karbangam amang tong patong pakanyak, Donna. Hindi mo ulitan ti kastoy nga inaramid mo. Tasaan kakabutang na. Labanan ka! Nabannog akong amagmag na. Nagadayo day tinangipanan ni Donna kanyak. Ay, sapay dandani sumipngat. Ituloy ko lata timag na. Sapay kumata da lumamas sa paglubanak. Limamas latang tilugan. Ha? Nagsardang? Nagatras? Adayta, nagsardang. Mabalin ti makilugan? Joy? Boy! Anya tinapasamakan ka, Joy? Apay nga da ka dito'y alugar. Nagnagna ka, Joy? Juan, gaputawan paglugan ang agsubli di sentro. Jak impagaro, ang makadanunak dito'y anugar. Naimbag mo, tanaira na alimabas kami kaniboy. Kat nakita mi, nga adda babae amagmag na. Iswan nagsubli kami. Kat si kamat gayam, Joy. Anya nga minti naramid mo dito'y? Sige, dumngag kayo ta isalaysay ko. Sige, Arson, si kanti agluto. Ilutom tayo dinagas tayo di sentro asidan. Saanin, boy? Siya kun ti agluto. Saanan, Joy? Siya kun. Uray ta na imas tilutok. Sige laang, agsarsarita kayo, kaniboy. Tainak agluto. Grabe, boy. Kas jay ti panagayat kan ni Donna? Kasaritak ni Donna. Taan niya ti amom nga aramidin na, nubilang ta kasaritam? Diyak kayat nga ulitan na tikas dyan ngay naramid na. Boy, nasaysaya at nuliklikan tan titong galmaysa. Anya? Iti anya aga po? Sana mabalinti kasta. Ni Donna ti kaayan-ayat mo.
Iso aron bang nga isot ipamaysam? Saan nga iso ti masurot? Sige. Rumuarak tayo nakasarita. Anya? Agsubliak, kalpasan ang makasarita. Mang Dona, ada nagsardong ako, che. Nilakit di manong boy. Sigurado nga iso. Iso ay sige. Ingka mangisaga na iti pagsangwan mi. Agawang ang. Uwan, ma'am. Inaksabtan ni boy. Diyak lang pagamp. Ang nagdakas gayam ti ugalim, Donna. Ha? Ne, boy. Anya ti sasawam. Sa anak adakas. Anya nga ron ti kahit asawan ti inaramid mo kini Joy. Impan mo iti adayo a lugar. Sa mo pinanawan ni Joy. Impaglangan, tanaira na nga ijay a lugar ti nagturungan mi. Tano saan? Kaasi ko man ni Joy. Anya? Pudno nga agayan ayat ta, Donna. Ngem di na kayat asawan, apawilam ni Joy kanyak. Boy. Agayan ayat ta. Ngem di na kayat asawan, apawilam tigayem ko nga umasidag kanyak. Sige, inakon. Ti awanan bain, ayoy. Isupay lang ti kanunungan ni boy. Ma'am Donna, ato yung ti pagsangwan niyo. Ay, apay nga apay manong mo ni manong boy. Anya ka di tinapasamak kada kayo. Nagapa kayo. Di kanda mag-adamag! Buisit ka! Umadayo ka dito ayan ko! Diyak kaya't ang makita na ito pa na group-group, ma'am! Panaw! Uwan, ma'am! Inako na! Ay, makapanervyos gayam ni Ma'am Donna. Ay na, kasi ka di talaga ti ugali na. Nagalas! Kasta gayam ti inaramid day dya Donna, ah. Juan Adeline. Kung nagmano si katikayan ayat ni Boy, Ni Donna. nagalas gayam ti ugali day dya kayan ayat ni Boy. Adeline. Anya ka di na ito yung mapaspasamag kanya. Alan, di ka nagsangit. Sige, agawaan takid din tag-lunch. Tag-sublitan dito ospital. Sige. Ituloy tanto tag-sarita kalpasan ti duty ta. Sumuro takkan ka ijay dagus mo. Nagsapa kayo man nga imay dito yung hotel ko, Donna. Juan, Don Juan. Mabalin ka di at taktakan da kayo pa iti trabaho yun, Don Juan. Apo Mayor? Sige, Don Juan, kunamlatan kaniyak. Gapu takasta ti awag iti kaniyak, day di amam ani Don Paeng. Don Juan, kaya't ko kumati sumarungkar iti nakunam iti kanyak a farm mo. Kasta? Sige, awan parikot. Kaya't ko ti makailiw-liwag, Don Juan. Sige. Urayan da klabiit, tagpalesak. Oo, day giant ti Apo Mayor, Ma'am Donna. Ang mga din mo masurutan. Sumardin ka. Di ka sumanao. Ala, ma'am. Aging kaita, napudot pa lang ti ulo. Diyak kaya't ti sumanao. Mabaling ka di. Aguloy makalatan, ha? Sige, ha? Anya mo tanday ti nga amok. Rumuaron ti talaga nga ugali na. Wow! Nagmayat dito'y farm mo, Don Juan. Dahil kayam ti bagbagada a farm. Don Juan, saan ka di ako ko daytoy di Pranses sa Baknang? Wen, Nabayagan na pimusay. Idikwan, napuuran ka na ti farmhouse da. Kat, nairaman anatay day diligaya, kanti duwang anak na. Kastamot ton ti bakit akatulong da.
Wen, pudno dayta. Ala. Umay kayo tagpagna tayo. Kalpasan na, mapan tayo iti farmhouse ket mangal daw tayo ijay. Juan, Don Juan. Magusto ak dito adiso, Don Juan. Mabalin ka di nga ulitak ti agpasyal dito eh. Wen, daw na. Apay ket din na saan? Agyaman na. Nakaluto akon, Apo Mayor. Mabalin yung timangan. Sige, banay. Agidasar ka nga roden. Nalpasan, Apo Mayor. Nakaidasara kon. Sige. Dito'y parangan ti panganan mi. Tanaparpariir dito'y. Isungaing kalaan dagiti taraon. Wen, Apo Mayor. Don Juan, kasano asi kaikan ti mangimatmaton iti daytoy a farm? Tapi musay matgayaman dagiti akin kuko. Gayem ko idi day diligaya nga asawa ni Francis. Nagatang ko daytoy a farm. Sakbay api musay day diligaya. Ay, kastagayam. O anya, intayon? Jakpay kaya ti pumanaw dito eh, Don Juan. Agpasyar kami pa eh. Mabalin ka di nga umuna kayon? Sana bale, tadamat dogan niya. Sige, makamo kayo. Mabalin yulata ti maturog dito yung farmhouse no kaya tiyo. Talaga, Don Juan? Wen, awan parikot. Sige. Umuna nga ruden kahit makamo kayon. Agpasyar kayo pa'y dito yung farm no day ta ti kaya tiyo. Banay, mabalin ka di nga gistorya ka may papan iti dayto a farm? Interesado ah. O sige. Nabayag ka din day di a tiyempo? Idinatay di akin kukwa iti dayto a farm? Ay, wen agtawan idin iti pito. Manon atawon tinapalabas. Immo na apimusay day di Uncle Francis. Ti ko na iti dagiti lalakay. Kat pimusay, gapo iti apal. Apal? Timmaray idi a mayor. Kat idi madlaw kano ti kalaban na nga adu ti agbutos iti day ti Uncle Francis. Iso nga impapatay na. Anya? Ngam dayta, kat saan da ang mapanaknakan. Gaputaawan mat ebidensyada, ma'am. Ngam, kasta ti kapanunutan dagiti lalakay idi dito'y farm. Katimat pan nakapuor ti farmhouse idi, awan apulos nakalasat. Ngam ti borbor tsa kadagiti tattao dito'y. Kat apay nga awan bangkay dagiti agiina. Agiina? Wen ma'am, ni Auntie Ligaya, ni Franco, kan ni Baby Grace. Nila ang apong pipay tinakita dati bangkay na. At dapay nako na. Nga amangan no nakalasat da iti puor. Ngam ti question. Apay nga awanda. Nga aging ga ita kat saan mi anakit kita ida. Kasta? Wen ma'am. Nakaladladingit tinapagtang ti pamilya day di Uncle Francis. Kapin anom ida? Trabahador dagiti parents ko iti farm, ma'am. Katsakmat, kanayon idi iti farm. Taka ay ayam ko daadin ko a Franco, kan Baby Grace. Dayta farmhouse. Kasta ka
di matlaang tisigod alanganan. Saan, ma'am? Tadakdakkal ka no dya sigod a farmhouse. Ngam ita, kat bimasit. Ah, Amom ka di, ma'am? Ado ti aksidaaw. Gaputan ni Don Juan matin ti akin kukwa iti farm. No pa'y kasta? Awan matreklamo dagiti trabahador kan kuana. Gaputa saan anaimot. Kan, nalaka nga asit gan. wan, pud na dayta. Ngam. Amom, ma'am. Adda pa'y istoryaak. Anya dayta? Adda iti agusto kan ni Uncle Francis. Ni Margarita. Margarita? Wan, ma'am. Permi ka no nga agayat idi ni Margarita kan ni Uncle Francis. Ngam, nimot antiligaya ti ay ayatan ni Uncle Francis. Kat? Edi kon. Nagkalay sa da Uncle Francis kan antiligaya. Among kadi, no anyat inaramit ni Margarita, ma'am? Anya? Napan ka no ijay bantay. Kat agik ikis ijay. Agik ikis, ijay bantay? Wen, ma'am. Inyik ikis na kanuti. Bantay! Agragaay kan! Tagaburannak! Kasjay kanuti inyik ikis na. Sigun iti nagistorya. Taasino mat tinagistorya? Tay limod nga agayat kan kuana, ah. Tas inursurot na kano idi ijay bantay. Anya? Wen, ma'am. Kat ita, addan asawa ni Margarita. Ni Astor Angel. Astor Angel? Wen, ma'am. Tisigod ang mayor idi dito'y ili. Anya? Agdiretsuta ka din nga gawin, ma'am. Wan, nabanuga. Kat kayat ko niya ginanan. Tarabitab mo tayo jaban ay. Agraman ni Margarita inistoryana. Ison samot day jay tay kunam nga inam. Ni Margarita nga asawa ti sigod amayor. Lukas ta. Taga farm ti inam, ma'am. Tako napay ni Banay nga. Ada balay ni Margarita ijay. Awan bibiyang ko kan Margarita. Idida mo, kayat mo makita, takayat mo abalsan. Namita, saan ka na interesado kung kuana? Wan, Sonya. Saanan? Awan bibiyang ko no isumantinan. Kan saan ko mangagsapat ti dalan mi? Taamangan noan niya ti aramida kan kuana. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.